kagufi kijwi rinini kagaza kanariri kagaza kavuga ubutumwa bwa karirimba araza ngo mare gushika abaza abandi nje sinari impari atese umuntu witwa umukozi w'Imana ngo witwa Manase ari hehe yeretswe yari afite message y'Imana nibo wa mbere aravuga ngo ni baramubwira bati nta mukozi w'Imana uba hano witwa Manase muraho inshuti zacu inshuti za Mado TV show mumeze neza mwese muherereye dutangire tubaramutsa bari mwaramutse twahaye mwaramutse abari mwiriwe nabo twamiriwe mumeze neza mwese twihanganisha bafite ibibazo n'abari mu bisubizo nabo mukomeze mushima Imana natwe tumeze neza turashima Imana uko mubibona hanyuma uyu munsi murana ko ari umunsi udasanzwe kuri Mado TV show turi kumwe n'abatumirwa bita gute bakomeye twagize abashyitsi bahire kuri Mado TV show mufashe tubiyegereze cyane tubashimira ku buryo mukomeje kudukurikirana Imana ibahe umugisha n'ubundi muze dukomeze tubane mu bikorwa byose twabwiye ko tuzobazanira ijambo ry'Imana indirimbo n'ibindi bikorwa bitandukanye uyu munsi rero twazanye umukozi w'Imana udasanzwe nk'uko mubibona reka tumuhe kaze abashe kwibwira abakunzi bacu karibu cyane murakoze cyane nitwa Mberabagabo Manase mu bishop w'ishengero rya Gerezo des Âmes aba ni umwungeri wayo muri paruwasi hano mu Nyakabiga murakoze cyane sinzi ko byoba ngombwa kwibwira abantu mu muco wa Kinyamurenge mu muco wa Kinyamurenge ndi umugabo w'umugorora mu nzu ya Nyamuhenda data yarashaje yitwaga Mushabizi Mushabizi wa Bujambi bwa Nyamuhenda Muhenda wa Rukunyu wa Byabaga ukazogenda giriya hejuru handi ndaho ndahazi bagashika kuri Rugorora nivyo ngizo rero urakoze cyane abantu benshi barabazi bakunze kubamenya kubera kuko muri ukuntu kwanyu mwisangije ngakono byita hari abenshi bazi ko muri abapapa benshi bavukana niyo adresse yanyu ariko se twenyine tuvukanaga afwe kubifata gutyo mwagiri umugisha wo kubana hafi nibyo twarabanye kandi tubana muri ibi by'Imana uko tuvukana cyangwa uko twabaye hamwe n'abandi bene data wacu muzu zibiriza aba data wacu batari bagihari abo bose papa wacu atwegeranyiriza hamwe nabo bose ubu ubanza hasigaye umwe gusa n'utari umupasiteri ariko abandi bose n'abapasiteri ndetse n'abahungu bacu baraho abapasiteri twabaye muri iki kintu cyo gukorera hamwe muri by'Imana nico gituma ndagira ngo none bavuga ngo nukuntu kwa twazugenda no ku mustari w'ijambo ry'Imana tukibiriya ruguru tukagenda tuvukana mwese mukajana twese tukajana hagendaga nkaba twarabagabo 15 bari hamwe kandi bashoboye nk'abatanu bakagenda bavukana gutyo bose bakatumenya muri bene ubwo buryo kandi ntaho tutashitse na hamwe twatuvigaho iriya mu Ruramba tugashika mu za Minembwe na za Bibogobogo n'uyu mushasha bose wabari yabacu bakongomana yanda tuvuga ubutumwa murakoze hari ukuntu usanga nk'abantu bavukana cyane ku bagabo abakobwa nabo bashatse kugirana ubumwe abagabo hari ukuntu usanga nimba bavukana ugasanga hari ukuntu nyine bategerana cyane ugasanga begerana nk'igihe cy'ibikorwa by'umuryango nabwo ugasanga ko baravugana batishimye ukuntu nyine bene uko ariko mwebwe hari ukuntu ahantu hose tubabona muri kumwe haba mu bikorwa by'ishengero haba he ukabona ko murajana ukabona ko hari abantu nageze baravuga ngo namba mwari mushutse ngo barabapapa ngo bari kumwe bose ngo usanga ngo babaseka bamaze ukuntu mwebwe nirihe banga mwakoresheje nta rindi rinini
twagize igihe tumaze kubaka twese rero bamwe bari batarubaka haza ikanguro kuri aho twari dutuye twese twisangamwo nico gihe benshi muri twe kuyaba abasaza bakuru kuri twebwe nico gihe benshi binjiye mu by'Imana neza buzura umwuka wera umwigisha wawe akaba mukuru wawe cyangwa mwene so wanyu kandi mubana ubukene ubufite bwo kumenya Imana niki ukabyigishwa n'uwo muvukana noneho rwa rukundo rw'umubiri ngo urasubira ruvugururwa n'umwuka wera n'ubwo busutse bwari bubaye turuzura nyine neza mukagumana twarataramanaga twasangiriraga hamwe mu rubunga twarataramanaga muri urwo rubunga nyine twajanaga ku misitari twajanaga mu bikorwa twaragiriraga hamwe umuntu wese yari afite umurima wiwe ariko twagaruka twese tugahurira mu rubunga tugatarama nivyo noneho uburamusho ibaye no kuzura umwuka wera kubavukana musura kuvukana ubwira kabiri kandi ndiko ndabona ko turasaza turimo abasaza bamwe bahagaze imyaka 80 70 n'ingahe abandi ni za 60 kuzamura abo bose niko bikimeze n'ubu ngubu kubo twaratandukanye bamwe bari kure na kure ariko abari kumwe turacuyumvana ngo turakundana turasanga ijambo n'inama yego murakoze cyane hanyuma umushumba wacu bishop wacu nta kindi twakubaza usibye ku bijanye n'ijambo ry'Imana kuko ni kayo mpano yanyu niko twavyita reka mbanze nkubaze akabazo kamwe twinjira no mu ijambo ry'Imana ishengero rya Gerizo ni ishengero rihagaze neza muri iki gihe uwo tubwira ku buhamya bukeya uko ryatangiye rikaba rigeze aho rigeze ubuhamya buke duhinahina John ikibazo ciza cane kandi gifite igisubizo gifite ibisubizo mzisi ibisubizo kuko mu gushingwa kw'ikanisa no kugera harigeze mu muhamagaro uca mu ntambwe nyinshi no mu bihe binshi bitandukanye nico gituma byose umuntu atobyegeranye no munsi ngo abivuge zotwara umwanya n'ijambo ry'Imana ntiturubone ariko mu nshamake ndakubwiramwo ibintu bitatu bikomeye byoba byaravuyemwo ijambo ryo gukomera kwirikanisa kandi gukomera kwaryo rigize iminsi iyo ubonye ishengero ritambutse ikigaragazo kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu kwa kundi wa muririmvyi yaririmbye ngo haleluya kwani majaribu yahimiza musafiri mwendo ibyo bigaragazo nibyo bikomeza mu Kristo bigakomeza n'ikanisa uvuga ko rikomeye hanyuma rero uko ryatangiye n'igituma ryoba ryarakomeye iri torero ntiryatangiwe no kwiyumvira ko umuntu canga amayeri cyo bamwita amayeri tukiri igahororo mu marunga aho twabaga muri iyo buramusho higeze kuza umugabo waruvuye iriya iburega uwo mugabo yitwaga Kaneza n'umuntu ababaye umurenge benshi bazi akagabo kagufi kijwi rinini kagaza kavuga ubutumwa bwa karirimba araza mu mare gushika abaza abandi nje sinari impari atese umuntu witwa umukozi w'Imana ngo witwa Manase ari hehe yeretswe yari afite message y'Imana niwe wa mbere aravuga ngo ni baramubwira bati nta mukozi w'Imana uba hano witwa Manase ariko umuntu arahari bati umuntu warahari atkanda cyane mutoya nta sumukozi w'Imana yenda ati muzo munyereke turasenga umunsi mwe duhejeje bati nguyu ese niki bati yaravuze ngo akeneye umukozi w'Imana witwa Manase
naho kwikanisa hakurya habaga undi muhudumu wari usengeye witwaga Manase Ruhimbya umugabo w'abatware ni Manase Ruhimbya yavuze koze w'Imana hari undi hano nta wundi witwa Manase ni Ruhimbya atoya yavuze ngo hano simbuza mwana n'umukozi w'Imana nagiraga n'amanyama kacishije nkavugira nuko barumva arambwira ati ngo nahana ni wewe Imana yanyeretse umuntu kiri iwacu ambwira ko uzo uri umukozi w'Imana kandi uzokorera igikorwa cy'Imana ahatari muri kino gihugu ese kihe gihugu ico gihe si Rwanda bari Rwanda rwari rukimeze kwa kundi rwa Habyarimana rwari rutara bakuriya rumeze hano ho nta bagazo sinarinze na histoire ya hano kuvuga ngo Burundi Burundi kera muzuko bagaza batukana abasaza biwacu urakaje Burundi nukuri ko batukana ntose sibuhe yumvira aravuga ati kandi wewe atureka uzoreba mu minsi mikeya ati Imana yose gutume hundi muntu akubwire ndamureka ngo buce biragaruka ngo buce tu gusenga Imana bizoroha bivemwo urugendo rwo kuza hano Burundi urugendo rwo kuza hano Burundi tuza nzi quartier yitwa Nyakabiga nari kumwe na Bishop Mathias aracari hano no witwa Yona ni uri muri Etazini twaje turi batatu turaza dushikira hariya muri Rohero inzu turayemo y'umuntu twari twabonaniye Kabera kwa Mariamu tuje kumureba nabo twagiye gutandukana uwo munsi aravuga ngo dukeneye kuzoshika iwabo ampereza amafaranga 500 y'amarundi yico gihe ubujana butanu ati ndabizi ko ayo mafaranga utazoyavunjisha ngo uyakoreshe uzoyazana hano ko dushike kuri Kiriba dusangaho Mako mwene Mariamu aratubwira ngo yavuye Bujumbura yabonanye n'uwo mudamu witwaga Tereza ati yavuze ngo arabategereje arabarinziriye undi mugore w'umudandaza yitwaga Ariete wahabwa Buvira aratuzanaga mu gitondo ngo twinjire mu nzu ngiye mu ntahe ndende ariko naho honyine mvuga ibindi muravyumva ngo twinjire mu nzu hano muri Rohero hari hirya isoko yahahoze isoko turicaye umugore watwakiriye uwo twasanzeho ntiyabari uwo nguwo yari akiryamye hari 3 tuvuye Buvira 2:30 twatwaje kare cyane hanyuma aratubwira ngo nimwebwe bigahororo dutego ati Tereza arashaka utuzi ati kandi atariko karibu turicaye duhaye fanta za coca turanyoye ubwo tugiye tumwa coca twumva telefone fixe nibwo bwa mbere numva amatwi yaje yari ku kantu hariya numva ko ivuga nibwo bwa mbere wari ufite telefone nibwo bwa mbere numva telefone jewe ntitwara tumenya ko ari ikintu tubona wa mugore arahagurutse atoye nyine aritaba mu bavuganye baramukanya yasashimwe n'ibiki nyuma twumva ngo barahari ngo batatu turashize nukuri ko ima nagiraga abanyamakera kandi nagira abasenga kintu muri ubwo bibaye guti Burundi bagazatura ngo hari ikintu cyitwa impimba ngo ni prison ngo ibamwe amazi ngo bazabaterera n'umuntu bakamufungiramwe ko bagazatubwira iriyaga none gatwe tukabisanisha na cagitutsi bagazabatukana urakaje Burundi turashize none aravuze ngo kari amutwumva ko avuga bwa nyuma ngo karibu naho n'umugabo witwa Elia Ndikunkiko aheruka gupfa vuba w'Ikiremba cyabo ruri yaruguru Imana ngo yamubwiye ngo haje abantu batatu kwa kuwo mugore ngo none ngo agende kubareba bati none garambwiye ngo araje tutaruwe Imana we data nazi kabyagize ubwo araje ngo amare gushika araturamutsa ati sinicara ati Imana yambwiye ngo haje abantu batatu ati kandi baje ngo gutata ngo nikaba batasi baje gutata Yeriko ngo kandi Imana irambwira ngo ngo ndabonye ari abantu bagendera ku magare akururwa n'amafarasi yakumuriro ngo y'ubutumwa bwiza ngo igihugu cy'u Burundi ngo kirafashwe n'ubutumwa bwiza Ndikunkiko Elia nuko yavuze
ngo amare arasenga yamana agenda mu kanya twumva telefone y'umugabo witwa David ataho arabashitse ati Imana yamwe ngo arabashitse nje kubareba yaravuye muri Israel turu ya mbere yiwe afite umuriro bene urya ikiguruguru araje araturamukije turirimba indirimbo ivuga ngo kuko imisozi gose Yerusalemu ngo ndi kubiteka arinda abantu biwe uhereye none ukazoza iteka ryose ati Yerusalemu se murayizi ateshaga niyo mvuye atuzanira akabuto ka senape twarabutaha nyiri haruguru kwa kundi Yesu yavuze ngo naho ugira kwizera turavuganye ngo mare ati dufite Pasaka mu kwezi kwa kane dufite Pasaka mu Kayanziriya ati tujeyo turagenda turamuherekeza aja kwigisha muri Fekabu natwe turaririmba ngo tumare ati nzoja kwigisha ari bururu uwo mu pastor ndi kunkiko ariko yaragifite pastor we mukuru yitwaga Abedenego Madengo turagenda turahaba turasa turagaruka nibwo havuye mu ishure ndetse barabanza bararitwima ngo dufite nivo twebwe ngo yo kwiga abiga university ngo nibo bakwiye kuryiga ya David turataha ngo buce numva ku mutima wanje hari ikindi kintu ndaza jenyine kandi vuba uko mu mayinga 3 ndasubira nagaruka igihe ndaho kandi muri iyo nzu naho keraga bagiye gutangira ishuri David numva bariko mango David ngo aciye hano arambona ati narabuze uko no babona nta matelefone yarahari nta butumwa ntaki ati ngwino tugende yakarago iri yaruguri muramvya nijoro minuit atesho mu gitondo uzoga kuje kuzana babandi banyu muzoze muri bande mu ishuri ati Imana yambwiye ngo iryo shuri ni ryanyu kandi gato yanasize uwo munsi tumaze kubonana nabo munsi dushika hano turababaza ngo se nta Nyakabiga bati Nyakabiga hari ahantu hitwa Nyakabiga mwari mwarayumviye Imana yaratwiye ko zokorera ibujumbura mu Nyakabiga turaza bati kurya icenda hano mu Nyakabiga ya mbere aha yiki turaza turahashika dusanga umugore witwa Georgette bagazushikabera turicaranye umwana w'umukobwa wiwe dusanga yarose inzozi zitarabona ngo haje abamarayika batatu babaruka ngo baramubaga bamukuramwo indwara yararwaye ari umwana w'umukobwa wavyariyaho niho yakinavyara arakizwa kuvugo n'ubu n'umugore w'umupasteri yari umunyamurenge wa Georgette yari umurundi kazi nuko Nyakabiga ganshikamo kuvubwo no kwiga ishure no kugaruka abandi baza bajahanije kaza mu Nyakabiga tubaho bizoroha bibemwo tangire ikanisa nuko ikanisa nditangira kuko ari kw'Imana yavuze kwisezerano ry'Imana ndafite ico no kwirata kuvuga ngo natangiye ikanisa utaritangiranye inyungu sinaritangiranye ikindi cyo kuvuga ngo ubwo ganyuma habaye imihengeri myinshi ntabara zarabaye muri Kongo narwaje abana umbira gute sibenda rya kanisa ryatangiye ngo mbone ukombaho oyaye Vivante yatangiye turi hano tuba twarayigiye ariko nje ntangirire no kwishuri nagaza mbabwira nshima Imana yarambye nzotangira kanisa mu Nyakabiga kuri buyoya wa mbere kuvuga ngo uratangira kanisa David akabaza bizocahe abandi bakabaza ngo bizoca David ati nimba ari Imana yabivuze bizobona aho bica byarahabonye turaritangira ndakomera Imana kunyereka kwishigikiye kimwe ca mbere cy'umuhamagaro nuko naje hano murabyumvise nubwo ntabi nonosoye byose neza ikintu ca mbere canyeretse kuko Imana ishigikiye ngenda gusaba agrema nubu ingoma y'abasenedere yari yaje umuministre wari uhari yitwaga Nyandwi yaje no kunapfa umugabo mwiza w'Imana no kuri kose ngo ambone ati wowe uva he niva muri Kongo atuzima ko wa Mariamu ntibarya nibo twakoranye ati natwe bigeze baje yarabareberi bakaja kayusenganye ati ndabazi ngo sino kwima umuntu ufite umuhamagaro w'ubutumwa bwiza agakarite ufite karita gatoya kakuranga kahano bahawe hari utuntu baduheza udupapuro twitwa permis de séjour temporaire niko narifite kashani ufite nako ngaka ati nakunga
aransinyira n'ukuri ndayitahana ico kimwe nabonye ko imana yo mu ijuru ubishigikiye turatangira umunsi wa mbere dutangira mbona igitangaza haza abantu mw'abantu b'Imana mugahema hari haruguru mugahema karagahema kandi apana ihema beniri ibya hasheri uduhema beniri tu hejuru hagati biti bine ariko abantu bakaza akarorero umunsi umwe haje abantu bavuye muri katedrale y'Inamundi b'abagatolika b'abagore taro y'ikurato cabo kakamera gutumuza mutobera ngo ashinge imvura yari yaguye ngo ayishinga hari ikiziba kandi kose gashirira mu kari kaja mu gitaka akwagira ngo arakuramo ikirenge ikirato gisigaramwo shakirenga gikandagiza mu byondo bingu wavuyemo ntazogaruka ariko niwe wagarutse n'ubu aracyari umugereza nuko bigenda gutya abantu baraza nubwo twari tumeze gutyo turaha dusembera hano turakota ndabibona Imana iduha abantu ngo buci gitangaza gikomeye nzashikaho uko nshibutse nkazamura amaboko ati Imana wakoze nuko Imana yaduhaye kino kibanza sindashika muri etazi sinarafite n'umutima wo kujayo abana kuzinduka sinzanwa mfite inyota je yo kujayo muri 2000 ico gena ifite abana batatu baje barwaye HCR nijoge aba bose bazaje muri HCR nijoge ku provoca HCR iratwandika ngo turi impunzi je uyu wa mbere nomero ngumara ndi wagenda ngomare barambwira ngo ningende njana abo bana baje kubapimisha hano hose abajana n'igitega biranga barambwira ngo reka tujane ngende mu docteur witwa Ndayisaba ampereze asinyiri ngo kugira ngo tugende agapapuro ngazane Ndayisaba aje kunkwegera jewe hari Imana yambwiye hano none Imana yambwiye ngende ngoje kuvuza abana barwaye Imana itababona suko tisingenda kagapapuro ndagashanyura ariko mbwira umugore abana bari bakiri bato ndagashanyura ndaretse ndarindisha Imana yavuze umugore arashigikira ndagashanyura cyo bari bambwiye ngo igihugu ushaka cyo kwisi ngo ari cyo njamo muri 2000 cyo kintu kiragoye cyari kigoye nyuma abana babimenyeye bati baraduhamukiye murokore yaravutse ubwo ngo yarafite umwaka umwe na mukuru na jo yarafite nk'imyaka nk'itanu tandatu nuko sinagenda ntaragera muri Amerika ifaranga niyo zavuye ibihumbi 65 z'amadolari biraza bizanwa n'abazungu ariko natumye Ruganzara na Rutiririza bagiyeyo ntimuzombwirira abazungu bampa amafaranga tugura ikibanza ngo bashike barababwira ngide baratanga abazungu barayazana turagura ngo mbone kino kibanza nubwo nakigiriyemo intambara zikomeye cyane kino kibanza kukigura nono mbere hose ishengero ryari ryacu twese ariko ngo babone ishengero tuguza ikibanza kandi faranga zizanywe na bamwe b'impunzi bacu bati ibintu sibyo abantu urabona nawe hano kera bahitaga ku Banyamurenge n'ubu ngubu ushatswe aha hantu hano henshi bavuga ngo harya ku Banyamurenge hasi noneho rero bakabona ko hitwa ku Banyamurenge n'ikibanza kiguze Abanyamurenge pasiteri wayo n'umunyamurenge ajo wiwe n'umunyamurenge abakorari n'umunyamurenge nuko ibyo ngibyo Imana irabikora turabitambuka ushikaga uno munsi ngo turubaka iyi nyubako iyi yararwanishwe na Satani tugira kano muri kave nicagiye cha corona twari ko tubetona burya muri corona twebwe ariho tubetona tubaka ingi none murebe muri ubukrize zihari z'ubukene nabeki amafaranga abuze kibi habigenda nabi niho bihagurutse ndio byahagurutse nitubona wara tubetonye hari hasigaye zosaka shengero beri ruzuye Gerezo des armes mushamake
nuko icyatumye ikomera ikagera aha tukugira andi masikirisare yacu kandi nayo afite ibibanza byuzuye no mu Rwanda no muri Kongo Goma tuhafite kanisa ryacu rikomeye cyiza cyane yubatse ryagereza ryavuye muri ibyo nyine maze kutubwira yavuye muri iri hano nije wagiye kuritangira hari Goma shiraho umupasiteri kwijwi tuhafite amakanisa 7 manini meza ifite ibibanza byayo ikarehe iriyo tuhafite amakanisa yacu ameze neza cyane rwose hari n'umurevera waho nagiyeyo kare nuko ndiko twakwijije ubutumwa bwiza bibibyo kimwe zatangiwe n'Imana ishigikirwa n'Imana nuko turashaka kumwe n'Imana iyo niyo gereza murakoze cyane niki watubwirira abapasiteri bahagurukana inyungu gusumba umurimo w'Imana abo ngabo reka ngiye gutanga igisubizo ico ndagisubiriza mu ijambo ry'Imana nateguye nimba hageze soma ijambo ry'Imana ndivuge Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo igitondo uzindutse udutera iteka n'iyicano y'aba bene data bazanye kugira ngo tuhavugire ubuhamya tuhavugire ibitangaza by'Imana tuhavugire Imana yacu uko imeze nuko ikora nuko ikorana n'abantu ndagushimiye rero muri uyu mwanya ngiye gusoma ijambo ry'Imana rirabwirwa abungeri b'amashengero rirabwirwa abakristo rirabwirwa abadiyakoni rirabwirwa abavuga butumwa rirabwirwa abantu bose bakunda Imana kandi bazi Imana Mana yo mwijuru uduha umwifato kuwo Mose yifashe mu gihamagarwaga n'Imana niho tutazokora dukoresheje ubwenge bw'umubiri niho tutazokora dukurikije iby'umubiri udusaba niho tuzokora iby'Imana ishima kandi kadushigikira ndagushimiye n'abazobyumva bose bakomeze kandi bibafashe mu izina rya Yesu amen murakoze cyane reka nsome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cyo kuvayo aho ni mu Kirundi igitabo cyo kuva ibice 3 ndahera ku murongo wa 13 ndarisoma iryo jambo umutwe w'ijambo cyangwa se uko ibyo dusangamo ni ibibazo biba mu muhamagaro n'ibisubizo by'uwo muhamagaro w'Imana wo gukorera Imana nifashishije igitabo Antoine Rutayisire yanditse cyitwa ngo umuyobozi mwiza urugero rwa Mose ngiye gusoma iryo jambo ry'Imana iryo jambo riravuga ngo umutwe w'ijambo ravuga ngo Imana ibwira Mose izina ryayo mu muhamagara Imana itakubwiye ko ariyo muhaye muvugana amajwi azaza mu muhamagaro ni kivunga c'amajwi kandi ijwi rya Satani n'ijwi ry'umubiri biraza bikorana kandi bikakubwira ukuri kw'ivy'umubiri wabisanisha n'ivy'umuhamagaro ico gihe muzabona abantu bakora ibidakorwa nuko mu muhamagaro baba bihenze ijwi ry'uwabahamagaye aho abantu barutanira n'aho abantu basumbanira no kumva ijwi ry'Imana kuko ijwi ry'Imana ntiriza rivuga nk'irya Satani n'iry'umubiri uyu mubiri mu biturwanya nawo uburimo umubiri uzamukwereka ngo koriki ejo uzobona mwizi nyungu z'umubiri ariko Imana izisubiza gatoya gakubiyemo byose reka tuzuve muri iri jambo Mose abaza Imana ati Mose yari afite ikibazo akibaza Imana ati ningera ku Bisirayeli kababwira nti Imana y'abasekuruza banyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde nzabasubiza iki Imana isubiza Mose iti ndi uwo ndi we uko somye niko byanditse ni indome nini kandi zitandukanye uko niko kandi uko niko zifite ibisobanuro by'umuhamagaro kandi ijambo ryarafashije niba n'umuntu yoba yarihanganiye ibigaragazo byo mu muhamagaro ibitutsi byo mu muhamagaro ibinyoma byo mu muhamagaro guseba bene ibyo by'umuhamagaro
nahagaze kuri iri jambo. Imana isubiza Mose iti subiyemwo, ndi uwo ndiwe, kandi abe ariko ubwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, kuri cya kibazo kimwe cya Mose, Uwiteka Imana yabasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina